Hello Charja, fáilte arás go hagran a sé den fáthcréalú, Chreidim gur agran a sé atá an. I think this is episode 6, Mas buan mo chuimhne. Ach, tásúlagam gur raibh nálaigh aonta agah, oíche cheann bliana atá an inniu, ba mhaithlam an tagrann seo a chur amach maidin amárach, so an chéad láidin bbliain, fiche is sé a bheith an. Agus ar an nóta sin, on that note, ba mhaithlam insint I would like to tell you all, my podcast audience, that I have 3 online courses starting in January. Check out gaeilgeimachrí.com/courses. That's Gaeilge imachrí, exactly how I always spell it, gaeilgeimachrí.com/courses. So I have Cuasa Córa a Hain agus a dá. Cuasa Córa a Hain is for complete beginners who want to take a conversational approach, or people who have learned a little but haven't had the opportunity or confidence to use their Irish. There will be an emphasis on conversation in Cuasa Córa a Hain agus a dá, but of course there will be grammar, vocabulary, activities. It won't just be all conversation. And the third course I'm offering is Cuasa Chlob is Cuasa Uair é Seo. This is a new course, book club course is what it translates to, and we are going to read a book, Leigh Tromley, which means nightmare. Slúr maiith é, agus níl sé roiachar. It's not too difficult and it's a good book. So all 3 courses are 8 weeks. They start the week of the 12th of January, I believe, and they are only €170 until the 3rd of January. You might can sure if I second. But yes, €170 until the 3rd of January. So níl ach cúpla lá agah, you only have a few days to get that discount. Agus an sin bei €185 orthu. So there'll be 185 after the 3rd of January. So if you would like to take an Irish course, maybe it's your New Year's resolution, take advantage of that discount now. Check out gaeilgeimachrí.com/courses. That's Gaeilge imachrí, exactly how I always spell it, gaeilgeimachrí.com/courses. So I hope to meet some of you on those courses in January. So an teidil den fáthcréalú seo na le mé 5 leor is fiche in fiche i cuaig. So I read 25 books in 2025. I kind of read 26 fiche sé, agus míneoí mé é sin, I will explain that. Ruin na halfléine a bhí agam a nuirí na níos mó a léamh. So ruin na halfléine, resolution of the new year, New Year's resolution I had was to read more. Bhí coupla rún eile nárbhain mé amach ar Tharbí, le chur duine ag cuimhne dú coupla seart nó hin, is cuimhin lam ag tús na bliana go nuirt tú gro ruin na halfléine agat chomainte ólam. I was like, oh yeah. Catecha ar inis mé ditch faoi sin. Níor ghlach mé rang amháin. Sin ruin na halfléine im mbliana. No, ba mhaithlam chomainte ólam. Mar bé mé fiche seart I mí ibrian fiche seart, agus níor mhaithlam a bheith gan chomaint ag fiche seart. Níl mé cinse go tuige a bhfuil fiche seart chomh tábhairte ach tá. So is mór an sprágu é. Ach, cabbéirbí, níor bhain mé coupla rún amach mar sin, má bhí tosa ag géirí níos mó leo im mbliana ná rudidir bí eile dheanú agus ní dhearna tú é, ná bí burtha, tá bliain uair agad agus ní chaithí tú fanart go dtíon bliain uair, ní chaithí tú é a dheanú leithreach, higlaat é a dheanú éirí na bliana seo. Ach, bhí mé aonanta sásta gur bhain mé an sprioc seo amach. Mar bhí mé ag géirí a bheith I mo léithreoir ar feadh tamil ada, nuair a bhí mé níos óige léann cuid mhaith do rinne óg, ach is cuimhin liom nuair a bhí mé ar bhanscoil nach raibh sé cool a bheith ag léamh, like, oh God, this is so embarrassing, ach is cuimhin liom go bhfaca mé blianta innéadú é seo a scríú
agus tá seaachlaithe agam i mo chopan seaachlaithe Tá sé seo ar Gaeilge mo chroí.com fásta. Is cuibann liom nuair a thosaí mé Facebook gur chur daoine níos mó álas iste a chur daoine álas faoi roinní daoine na scanan is maith leo na leorthaí agus rudí eile mar sin agus sa chategóir sin leorthaí níor roinní mé leor ar bí agus scríomh mé I don't read. Lol. My God, isn't that so embarrassing? Like, it wasn't cool to read. An dúirt daoine eile sin fásta, dúirt daoine eile sin ná níor chuir siad leorthaí an. Ach, lei mé ar bhanscoil, in é couple bliain nuair ba cumalaim daoine eile thosaí mé ag léamh. So bhí tréimhsí i mo héal nuair a bhíonn ag léamh níos mó. Ach, ní raibh mé i mo léithreoir ceart go dtí i mo léana. Agus bhí mé ag éirí a bheith i mo léithreoir mar bhí is agam go mhainfinn soltas. Tá sé aonanta maith tá go leor buntáistí a gceist, buntáistí, advantages, benefits a bheith léamh gandát. Mar sin is gaisce ómhór é sin, gaisce achievement, that's a huge achievement, agus tá aonanta sásta. Agus bhí mé aonanta dá réire faoi nuair a scríú mé haon leor, mar an nuirí nuair a bhí mé ag scríú mo leor, ní raibh mór an ama agam a bheith ag deanna rud ar bí eile. Chail mé coppla caife amsere. Tá sé difriúil nuair seo, tá leor eile a scríú agam agus tá schedule níos fearr agam inis, bíam ag léamh, bíam ag deanna rudí eile im am-siar, bíonn am-siar agam sin an difriúr. Innéadú mo leor a olsú, so after I published my book, after it had come out and all, bhí mé gurí léamh. Agus tá sinnta simú mar an chéad leor a léamh mé an sin ná leor a thug duine ó Hachette sin mo olsíthóir. That's my publisher, Hachette. Thug duine ó Hachette leor dú le léamh. So leor le Graham Norton, Frankie an teideal atá ar an leor sin. Tháinig sé a hanúirí ag an am ceanna le mo leor hain. Bhí cópa acu agus chur méid ceist orthú an maith leat an bhfuil sé maith agus dúirt siad gur bhain siad soltas agus thug siad an leor sin dú. Agus bhí mé aonanta sásta tuseart leis an leor sin mar bhí sé siimplí. Bhí sé ré chúiseach, bhí sé jazz, agus iné sin lá mé ará le mé coppla leor eile. So ag dearú na bliana seo caite le mé 5 leor is dóithe. Tá agam nach bhfuil mór ina gceist ach chruthí mé an nós. I created the habit. Agus mar sin ag tús na bliana chur mé dúchlan ar am hain ar Goodreads. So thosaí mé ag buint níos mó úsáid as Goodreads agus higlaat dúchlan a chur ar tain ar Goodreads. Higlaat a rá, okay, i mbliana léithí mé 10 leor. Léana léithí mé 20 leor. Má chas hain 5 leor is 20. So roinní mé 5 leor is 20 mar ar dús bhí mé ag smaointiú ar leor déag. Ach, bhí mé ag éirí sprioc níos airde a thabhairt hain, mar nuair a bhíonn sprioc níos airde agam, deanam níos mó. Nuair a bhíonn sprioc bug agam obtainable, bhíos agam go mé an ábalta leor déag a léamh a rith na bliana. Mar sin, I doubled it. And I was like, well, it's 2025, so instead of 24 books, how about 25 books? Just something about that was good to me. I was like, okay, double it. Fiche ceathair. Leor bhain eile. 5 leor is 20. This is my information. Because tá mé sásta go animation mar le mé níos mó mar geallar sin. Sílam go léithin níos lú de mé sprioc níos lú agam. Ach, ní bheith is agam. Agus dúirt mé tamil ó hin gur le mé 6 leor is 20. Not really. Ach, let me explain. So,
Ní ro coppla leor ar Goodreads, coppla leor a léamh mé. So si sin leor amháin le Seán ó Moragain is leor Gaeilge é, agus fiche le colm ó Cheannaigh. So ní ro na leorthaí seo ar Goodreads. Agus tá form on to add books to Goodreads. You have to put in alles faoin leor agus curthaí duine an leor ar Goodreads nuair a bheith an táim acu is ibrithe Jonatha iad. They're volunteers, so whenever they get time. So chuir mé an talas faoi si agus fiche an agus chur duine si ar Goodreads go gasta. Coppla lá innéadú an post a chur sa forum. Ach, níor thula mé ruderbí faoi fiche. Agus dan mé ar fá trí seartne. Agus an sin chur mé chart on a comment, to put a comment in like to boost the topic again, like, hey, just wondering if there's any update on this. Níor thula mé arás. So an sin chruthí mé our I created a new topic, a new subject for the same book, because I thought tá an leor sin calte, like, you know, being galore iritus ar Goodreads. There are a lot of requests on Goodreads, like Mahim Godonna, mar codhúor, coppla leor ahan jaith mamacha. So a few books every 10 minutes get requested to be added there. That's what it looked like to me anyway. So Mahim Godonna ach dan mé ar fá tamil. And I was like, tamid bugnach ag jeru na bliana agus lei mé chuig leor is fiche. Bhí mé ar an chugu leor is fiche nuair, you know, bhí is agam go léithin chuig leor is fiche, mar bhí mé bugnach chríoitnithe leis an chugu leor is fiche. Ach, you know, an tartan seo hui hard take mé, okay, ní curthaí duine fiche ar Goodreads. Like, it's not going to happen, not by the end of the year. So bhí is agam am a chroí gur lei mé chuig leor is fiche. And I could have left it at that. But I needed Goodreads to know. I needed them to complete my challenge. I needed them to know. Mar sin, thug mo chara Brianna, leor bug dú tá gearrscéal an. So ní, well, is leor é, tá an gearrscéal I leor, is leor bug é, ach is gearrscéal é, ní uarscéal é. And bhí mé fisrach an bhfuil an leor seo ar Goodreads agus tá. So thug si gearrscéal le Sally Rooney dú, Mr. Salary, an teideal atá ar agus níl ach trí leathanach is tríocha sa leor seo, agus tá na leathaní aonta bug, agus tá an cló mór, the font's big, the book's small, you know. I was like, I'll read this gagasta. I was like, okay, Léigh mé seo. Agus an sin buinfí mé chuig leor is fiche amach ar Goodreads. Agus anis tá sé leor is fiche le agam. Ba bhaithlim insintíomh faoi na leorthaí a léigh mé ach coppla rud eile ar dús. Is dóithe go bhfuil coppla ar a laghad ag éisteart lam agus ag smaointiú wow, léigh mé 100 leor am léine. Agus daoine eile is dóithe go bhfuil sibh ag smaointiú wow, níor léigh mé ach leor amháin im léine, or níor léigh mé leor ar bhí im léine. Ach, is cuma mar tuigim mé sin dóithe gur léigh mé leor in aithin bbliain ag arg siar. Ach, is cuimhnam coppla bliain inar léigh mé 3 leor, 2 leor. Mar sin tuigim na chas. Ach, sílam go sé grammar nuair a insiam do dhaoine a léigh níos mó na 100 leor aithin bbliain. Nuair a insiam dóibh go bhfuil, well, go raibh sprach agam 5 leor is fiche leo. Bhí sé grammar, bhí siad into jazz agus cinálta agus dúirt sé, my who. And I was like, is dóithe gur léigh tú níos mó na sin ceanna hain. We're like, yeah, sílam go bhfuil 100 leor léite agam faoin am seo, 60 béidir. Ach, níl mé cinse go mé mar sin riamh. Sílam go bhfuil sé sin dóchraid se. Ach, buinem an bhád níos mó sult as a bheith leo inis. Agus
tá sé aisteach mar ar feadh tamil ní raibh ag géirí ní raibh mé ábalta leo mar gheall ar imní. So anxiety, I couldn't read because of anxiety. Nuair a bhíonn ag géirí síos scéalagan agus leor leo, ní raibh mé ábalta díú ar an leor. Sílam go raibh fadhbanna agam le mo attention span gan dáit, sílam go bhfuil fadhbanna a gin lig le attention span sa látá aniu an. Ach, is cuimhnlam nach raibh mé ábalta sacra síos agus sulta an teas an leor, agus chuir sé sin isteach go mór orm. Ach, anois, nuair a bhíam ag leo, codíonn sé le mo imní. So when I read now, it helps my anxiety. It's so weird. Cuireann léithreart suaimhneas orm is bralam. It's bralam a bheith leo. I love how it just takes you away to a different world. I think that's what soothes me, is just reading someone else's story and being in their world and not your own. Mar bíimiid in her own céad faoin géad an am. So inis a pléithí mé na leorthaí atá leite agam tá sketchimí orm. Ba waithlam in sin stíomh na leorthaí a le mé in ard ar dús, agus an sin in seoí mé rudbug díomh faoin na leorthaí na cin is fearlam, agus má tá scéal similar bí agam faoi leor arbí. So an chéad leor a le mé ná Más allá del invierno le Isabel Allende. So leor Spáinise. Leor a dá Caislein ór le Séamus Ucraina. Uimhir trí Il Silenzio dell'Onda by Gianrico Carofilio. And that means the silence of the wave. Uimhir a ceathair an grá agus an ghruam. An grá agus an ghruam. Just Ulster dialect, like real Ulster dialect. An grá for gra, love. So the love and the misery, le Seású Macríana. Leor a Chuig, the Rachel incident by Caroline O'Donoghue. So an chéad leor a Merla. Leor sé an Béal Bart an Béal Bocht le Miles na Gopalín. Leor a Shart, Conversations with Friends le Sally Rooney. Leor a Heart, Beach Read le Emily Henry. Leor a ní, Fiche bliain ag fás le Muiris ó Súlaháin. Leor a deich le Biblioteca di Mezzanotte le Matt Haig, so leor in Idalis a ríis. Leor a héindeag, Beautiful World, Where Are You le Sally Rooney. Leor a dáideag, Anam Chara, A Book of Celtic Wisdom le John O'Donoghue. Leor a trídeag, Cur a Gael le Celia Jeffrania. Leor a ceathaideag, El Alquimista le Paulo Coelho. Leor a cuaigdeag, Intermezzo le Sally Rooney. Leor a séideag, Verity le Colleen Hoover. Leor a seartdeag, Peg, The Autobiography of Peg Sayers of the Great Blasket Island by Peg Sayers. Leor a hartdeag, Pão con almonds. I'm not sure how to say this. Tá leor seo as Portuguese. Ravilson Mendes. Tá scéal agam faoin leor seo, mar is dóithe go bhfuil si bisreach faoin leor as Portuguese. Níl Portuguese agam, tá méid fólam inis ach tá scéal agam faoin leor sin. Chucky mé aige. So leor nídeag, Exciting Times le Nisha Dolan. Leor fiche, Il mondo tra le mani, una storia di viaggi, vita nomade e libertà le Simone Pauls. Leor fiche hain, Blach na dulach le Réalta ní Lanain. Fiche dá, Inishmara le Tristan Rosenstock. Fiche trí, She le Sean O'Muragain. Fiche ceathair, Fiche le Colm Ó Ceallachain. So níl sé mar lista Goodreads ach le men leor sin inné She. Leor fiche cuaig, Snowflake le Louise Nealon. And leor fiche sé, Mr. Salary le Sally Rooney. So sin deich leor in Merla, deich leor in Léigh, not deich, trí leor in Idalis, ja leor i Spáinis, agus leor amháin i Portuguese.
So réimse leathan an, réimse ionta leathan. So cadéad na cin is fearlam. Ní raibh mé ag éirí níos mó na cuaig a ranú, mar shiel mé okay, le mé cuaig leabhar spithe, so ranóí mé cuaig ach, technically le mé 6 leabhar spithe, mar sin roinní mé 6, ach ní raibh mé abal a ranú, bhí mé ag éirí 6 leabhar a ranú. So seo iad na cin is fearlam. In no particular order, really. No, I can't really order these. So these are just my top 6. No order. Caislein ór le séamas ó Gréine. Sin an dara leabhar le mé an léine. Yeah, agus bhain mé sult mhór as mar tá an scéal ionta brónach ach bhí sé ionta fíor agus is fíor scéal é an cruútan a bhí ar na daoine. I'm gonna read the description because I'm not very good at describing or reiterating stories. So it tells the story of Seamie Fadrig and his sweetheart Bobby Warchin as they grow up at the turn of the century in the rocky peninsula of Ranafast in the Rosses of Donegal. It is a story of bitter sadness as they are deprived by fate and economic necessity of the magic glimpsed as children. Tá sé sin galanta. Leabhar galanta atá an mar dúirt mé ionta brónach dar nói bhí a saolta ionta crua ach an romance a bhí an bhí sé ionta speisialta agus gláite agus nuair a léim Gaeilge galú go háirithe Gaeilge as dúna ná. Cén ar tugadh a Gaeltart mé just it cuireann sé cua orm, it just feels very familiar na daoine an dóigh a lorann siad an dóigh a bhfuil siad cuireann sé glundar ar mo chroí cuireann. Agus sílam gur mé cinú punt amháin nuair a le mé leabhar seo. So yeah, leabhar galanta. Sin ceann de na leabharthaí is fearlam. An béalbart an sin, an béalbacht, literally means the mouth purr, the purr mouth. If you listen to my last podcast, you would remember me talking about an focal sin merla purr, poor, Níl is gom. Is fearlam an Gaeilge. So an béalbart le Miles na Gapalín, apparently that's just the name he writes with, but people don't know his actual name na rud mar sin. Is clásicach é an nuair seo agus caislein ór fásta is clásací iad. Agus níor ranní mé iad mar gheallar sin mar is fualam nuair a bhíon daoine gafa le clásací agus arcann siad an nuas ar leabharthaí eile. Ach bhain mé sult mhór as an béalbart bhí sé ionta granmhar tá go leor dul mé an focail seo ír maran satire ír tá ír an tá sé relevant go fáil cinál ag magu faoi éireann agus na Gaeilgeoirí gus an teanga agus stadas na Gaeltachtaí málam an leabhar tá sé dulaí tá sé dúchlanach mana bhfuil ard leibhéil agad bé sé dúchlanach ach thuig leat é leo lá amháin conversations with friends. So bhí mé ag éirí an leabhar le Sally Rooney is fearlam agus ní hiaglam. Le mé normal people blianta ó hin. Nuair a tháinig an seo amach le mé an leabhar i ngéadú an seo a eicáil le stoithe agus bhain mé sult mhór as ach sin é níor le mé conversations with friends sinna an chéad leabhar scríobh sí níor le mé sin an dhé sin níor le mé sin go dtí mbliana so 5 bliain níos moille agus tá mé gafa le Sally Rooney. Sí an túidir is fearlam tá buan a scríbneoir tá eici agus maithíonn go mbeidh cuireann siad luach ar orm nuair léim a céibre agus ní bhíonn sé first a gcónaí mar bíonn sé trom in amana ach so running mé conversations with friends mar sin
an chéad leabhar le sula rinne le mé inné blianta gan a chud leabhar le agus le mé a leabharthaí eile am léine nílach leabhar eile aici agus an gghearrscéil sin, but Beautiful World Where Are You and Intermezzo is brala mé iad sin fásta, like I can't choose. I think I'm gonna have to read them all again. But waithla mé iad a le an ord, and then it would be nice to rate them. I don't think any of them are better than the other. I think they're all good in their own ways. La Biblioteca di Mezzanotte. So is leor béarla é seo, The Midnight Library. Thug mo char Brianna dú é mar bhrumtanas agus fuair si an tastruchain idális mar tá eici ghil idális agam agus is brala idális. So le mé in idális é agus bhí si sin inta simú. Bíamníarm go méid si dalí mar tá idális agam ach bíon leorthaí áirithe dalí. Ach ní rá si dalí agus bhain mé soltóir as an leor sin mar let me read the description to you because arís. The Midnight Library le Matt Haig. So when Nora Seed finds herself in the Midnight Library, she has a chance to make things right. Up until now, her life has been full of misery and regret. She feels she has let everyone down, including herself, but things are about to change. The books in the Midnight Library enable Nora to live as if she had done things differently. With the help of an old friend, she can now undo every one of her regrets as she tries to work out her perfect life. But things aren't always what she imagined they'd be, and soon her choices place the library and herself in extreme danger. Before time runs out, she must answer the ultimate question: what is the best way to live? Agus is brelam scéalta mar sin, Ceannaigh, leorthaí, comma like dark me the family man, couple iho hin. It's gan an nálog é le Nicolas Cage, tá Nicolas Cage on, and Téa Leone, family man, he gets a glimpse of what his life could have been like if he stayed with Téa Leone, and it's just a spiralum ruddy mar sin. Anam chara sin an chéad leor eile ar ma lista. Is leor faoin spiridálta chealteach é. So it's a book about Celtic spirituality, and tá sé do chraidse is brelam spiridáltacht. Mas maithleat an spiridáltacht when he tú soltas an leor sin. Haci sé le go leor barúlacha tágam and support a lot of opinions I have, and it's not really about opinions but like jarky views, outlooks, mindsets. Agus thug sé cin uair tú, it just gave me thug sé jarcu mion uair, food for the soul. Yeah, sin an cinál leor atá on. So to discover the Celtic circle of belonging, John O'Donoghue, poet, philosopher, and scholar, guides you through the spiritual landscape of the Irish imagination. In Anam Cara, Gaeilge for soulmate, the ancient teachings, stories, and blessings of Celtic wisdom provide such profound insights on the universal themes of friendship, solitude, love, and death. As light is generous, the human heart is never completely born. Love as ancient recognition, the body is the ancient. Okay, this is fucking AI generated because there's no full stops. It's really weird. Fihe. So an leor nachhfuil Goodreads, an leor nach maithla Goodreads. The book that Goodreads does not like. Fihe. Scríbneoirt aonta, scialta nach léim go minic an éalaga. Saoire na bliana 1969 tugtar trúr óganach le chéile ar thráhanna iarthar chorcaí. Trúr a nachrítear a saoil ó bhain nuair a thagann an ceathrú duine ina measc, garbhach an ghinearáil. Deich mbliana níos deireanaí a thagann deireadh leis an scéal, agus an ghinearáil ar leaba a bháis. Scéal gra agus trágóid é seo, a sitir is saoil atá comhthrámhar, ach nach bhfuil rá dheifriúil le saoil ar linne féin. Go díreach, níl sé rá dheifriúil le saoil ar linne féin, agus is deas scéal mar sin a léamh in éalaga. Tá sé aonta daracha
caithfidh mé an solas a chuirsiúil mar má tá tú ag arcar YouTube is dóithe nach bhfeicinn tú go maith mé. Sin coppla rud simú faoi leorthaí eile, so peg. Thuaigh sé a bhaim go mór orm mar níor le mé peg ar scoil, bhí mé rá óg ní ró sé ar mo hilabas hain, ach bhí sé ar an silabas coppla bliain roim agus dar nóid níor thula mé rudí maithe faúda. An aibbe is mó na go raibh daoine rá óg nuair a lééis siad é. Rá óg agus gan go leor Gaeilge lena é a thuiscint. Go háirithe mana bhfuil Gaeilge na Móin agat, mar Gaeilge na Móin atá ann. Bhain mé haon soltas, bhí a gom go muinhin soltas, mar thuig mé i gcónaí go raibh daoine rá óg nuair a lééis siad an leor. Ach dúirt sé tá sé chomh ládranach a ní tharlaíonn rud ar bith, tá sé faoi cheanbhain ládranach ar oileán níor bhuailte. Bhain mé haon soltas, mar is drochón í peg. Drochón. Badass. That's not actually how you say badass in Irish. It's a direct translation. But I like it. She's a badass. And like, take him peg, you know, bhí saol crua aici fuair go leor daoine bás ina saol agus bhí si láidir, ban láidir a bhíonn agus bhí si sásta le beagán. She was happy with little. And like just dóla mé go leor uí. An scéalaí do chreidse a bhíonn si. Ach an rud is mó a háitin lom faoi feig ná an buíochas don dúlra agus éire agus an maith nu a dhéanann si ar an saol agus táhacht rudí áirithe sa saol seo. So yeah, like bhí agam go muinhin soltas ach bhí míorm go fóil go mé an leor ládranach. Ach ní ró. Verity le Colin Hoover. So háitin an leor seo lom. Lé mé an leor seo go gasta ag gceann níos lú na seartan. Ach bhí sé aisteach mar bhí mé ag buint soltóras ar dús agus in dhé tamailt ní raibh mé ag buint an sult cearna as. Agus lé mé an leor mar dúirt coppla duine lom an leor a léamh. Dúirt beirt lom lé mé an leor seo, well, dúirt duine amháin lé mé an leor seo i gceann Jerry Seartne. I read this book in a weekend. Agus duine lé mé an leor seo i lá amháin. They read the book in one day. And tuige mé sin mar lé mé haon ag go gasta. Ach, bhí díama orm caithfidh mé rá leis an Jerry. I was shocked by the predictability of it by the end of it. Lé mé coppla scinseir mar sin am léana. Scinseir sin thriller. I read a few thrillers like that this year. When my sult asú ar dús ach in dhé tamailt ní raibh rud ar bhíag tarlú, like agus in aithin chas bhí mé beagnach ag Jerry an leor. You know, bhí mé ag dridgim le Jerry an leor. I was closing in on the end of the book. And I was like, something more should be happening right now. I should be ar tinneal sin in suspense on the edge of my seat and ní raibh mé. So bhí díama orm le Verity. Like bhain mé soltas ach thugadh leis a bheith níos fearr. An leor Port an Gaeilge. So pound tá an focail sin ionta dalaí. So is as an bhrá síl cara de mo chuid. Is cuimhin lom go raibh mé géirí an focail sin a rá sular scríú a thathar an leor seo. So scríú a thathar an leor seo. Ach is cuimhin lom go raibh muid ag Ceannaigh cheese bread, Brazilian cheese bread, but it's pão de queijo. I hope I'm saying that right. But I still don't think I'm saying the word for bread right. Mar the A with the little wavy line, the whatever that's called, means like nasal. Like you have to say it through your nose and it's really hard. Pão.
Pound Chého. That's the best I can do. Dar nooit an focail sin sa teigil. It means bread with Hellmann's. So bread with Hellmann's mayonnaise. Agus scríú a hathair an leor seo, tá an leor faoin na héal hain. Bhí síl aonanta dúchlanach aige agus ag feas aníos. Bhí sé aonanta bart, agus bhí teilech mór aige. Ach, is scéal do chreite é mar thosaigh sé ag obair ó íseog, agus rinn sé a dhíthol saol níos fearr a chruthú dá cheaillich agus dá hain. Níor le me leor sin I borden Gaeilge. When outside as Astrihor, Google Translate, you can take a picture of a page and it will translate. Now, it had some funny inaccuracies. And I'm not recommending Google Translate. I made a video not recommending it, but it will give you the gist of things most of the time. You should go grammar mar vi cart, like be Gaeilge, and then a couple of words I was like, that can't be right. Like, that does not make sense. Bhí sé inta specialta an leor sin a leo, mar bhí méid eitilt arás go héireann agus bhí méid géirí like leor amháin a leo ar my hearse. I don't know why. Like, I just wanted to start something and finish something before I got to Ireland. And leim leor sin. Agus tá sé grammar marinis tá méid fólam portan Gaeilge, tá sé méid fólam a mí dhearú fór, leim leor sin I mí bhain fór. Ach tá sí mé ag fólam a míhearú fór, bí an rang agam a an seartan agus deanam staidir lom hain pasta ar bhíon an tam agam. Tá mé ábal sa rud bag portan Gaeilge a Lord sníal is ag mar chara, níl Gaeilge aici so ní hiici si é seo. Ach ba waithlam an leor a leo a ríis nuair a bheith níos mó portan Gaeilge agam. Si le sean ó muiragain, tá an leor sin speisialta mar bhfuil mé leis an úidir, drastal mé ar an sealú leor ag an Oireachtas I mí dhearú fór. And ba waithlam freastal ar níos mó sealú leor ach bhí mé trína chéile an dear seartna sin leis an Oireachtas, bhí codmhór ar siúil agus chail mé móran ach drastal mé ar an sealú leor sin, agus bhí an sealú leor ionta mai bhí sé spríal. Agus chiní an túidir mo leor. Tá an Gaeilge aonanta saibhir sa leor sin basta, Gaeilge olú ach Gaeilge chalanta, like tá buan na scríbneoirta aige seán ó muiragain. Fiche bliain ag fas, bhí mé cho sásta bhí faoisiú orm nuair a chríochnaí mé an leor sin, mar cheannaigh mé an leor sin ag tús an tairí fiche dó. So at the start of the summer of 2022. Níos mó na 3 bliana ó hin. And a thosaigh mé an leor a leo ar Eitleán an sair sin, agus níor le mé an leor a ríis go dtí deireadh an tairí sin. And I read le mé an chud a le mé cheana a ríis mar híal mé go ndearna mé dearmid ar. So I read the same part twice. 3 bliana ó hin. Agus níor le mé a ríise go dtí mí eagrán an mbliana. Thosaigh mé an leor ag deireadh bhí baltaine sinné. Agus lean mé rá a mí an bheithimh ach chríochnaí mé é ag tús bhí uail. Agus sin an tain bhí amháin sa bbliain nar chríochnaí mé leor. Mí an bheithimh bhí fiche bliain ag fas a leo agam. So ní would me an like June reader on Goodreads. You know, I didn't get that little bookmark because I started it at the end of May, didn't finish till start of July. Is cumulum. Ach, bhí sé aiseach mar ahan bhíala fuair mé an gaisce sin. An leor is lú a bhfuil dúil agam an ná Beatried le Emily Henry. Bhí sé dalí an leor seo a ranú, an leor is lú a bhfuil dúil agam an a ranú, so that means my least favorite book. So I had to look up least favorite in Irish because I don't think I've ever tried to say that. And if I have, I wasn't sure how to phrase it. Because I know you can't say an leor is lú is fearlam, like níl céile sin. So what that means is the book that I have least passion in this case, an leor is lú a bhfuil dúil agam an. So the book that is least that I have passion in. The book I have the least passion or interest in. Mar an Gaeilge don lá. Bhí sé dalí an leor sin a ranú mar bud mé
cé go raibh feibhne agam le luairtí áirithe na díama orm bhain mé soltas an leor. Like níorbh ualam leor ar bí. I didn't hate any book. But if I had to choose Rhino and Beach Read agus tá sé gran mar táime ag géirí a leorthaí eile a leo, Emily Henry. Like all her other books are on my want to read list on Goodreads. Just na haimneacha, oh my god, the names like an Far and Prio R solution, like the main man in the book is called like Augustus Everett or something ridiculous like that. And just Anyamnecha Ella, it's like who's called that? I know people are calling their babies weird things these days, but like who was already called that? Caberby anish ba waithlam an bhliain uair a phlé. Cad iad ma chud planana den Léigh. What are my plans for reading? And will ruin na halflina agam mad leis an Léigh. Do I have a New Year's resolution regarding reading? Kinse. Go kinse. Ba waithlam lana jurai leis an nó seo. So, sa bhliain fiche sé, ba waithlam tríthe leor a léamh. So níl an spruc sin a bhád níos airde ná an spruc mléana ach sílam go mé ábalta níos móna sin léamh. Ach i mléana bhí iontasarm mar hial mé ag dearú na bliana, like I mí dhearú for bei Jeffar orm an spruc an semach. Bhí imní orm faoi sin. Ach ní ro Jeffar orm. Mar gheall ar sin sílam go mé ábalta níos mó le like lanhí mé rá leis an nó seo. I think I could read like chuig leor is tríthe ach barlam tríthe leor a chur mar spruc. Thosaí mé coppla leor im léine ná chríochtaí mé, so ba waithlam na leorthaí sin a leo ar dús. Dá bheith say mondo bello, where are you? World beautiful. Beautiful world, where are you? So, dúirt mé gur léime é sin. Ach cheannaigh cara mo chud an nuair sin in idáiliste. Smuinteú iontach. Salí rinne agus idális na rudí is fearlam. So ba waithlam an leor sin a chríichnú, Gaeilge a radical revolution le cuimhín jebara. Thosaí mé leor seo, bhfuil lé mé coppla cabbagil don taide ach is maithla mé agus waithlam mé chríichnú. And then lanhí mé rá tá cudhmhór, well níl cudhmhór ach tá coppla leor agam le leo. Trí leor a bhfuil gearr scialta antu. Trí leor. Now, lé mé leor a bhfuil gearr scialta Gaeilge an im léana blath na dulach. Agus háit sin na scialtalam. Ach is fearlam uairscéal. Tá geansaithe móra agam. Bhain sé gradam an Nuri ag an Post Irish Book Awards. Geansaí móra le Gearó Jean Nicarthy, súla éisc agus scéalta eile le Michelle Nic Fágin, go dtí an lábán le Salia Díghalachóir, cad iad na leorthaí eile atá agam. Well, mar bhrontaine nálaigh fuair mé Listen to the Land Speak le Monaghan Magán, agus 99 Words for Rain, agus fuair mé A History of the Irish Language from the Norman invasion to independence le Aidan Doyle. Tá mé suga mór leis na leorthaí seo. Leorthaí eile atá agam le leo na leor randomach in Idalis fuair mé é san Olmhar agus in Idal. L'amore non è mai una cosa semplice. So love is never a simple thing. And bhí sé chósaíar san Olmhar agus so bhí sé gramar an leor sin. An capel agus a dhéile agus coppla lá ó hin cheannaigh mé The Devil Wears Prada. So háitin an scanning go mórlumm nuair bhí mé soige agus smaithla mé go fáil. Ach bhaithlam an leor leo tá mé fisruchlaí. Cheannaigh mé Carrie le Stephen King. Rá randomach rinn mé ar coppla leor le Stephen King a leo, The Shining, and then leor eile ní cuimlam ach tá mé cinse go nearna mé ar leor eile a leo. And níor háitin sé lom mar bhí barriard chuirsí san. Like too descriptive. Ní mé ra hóca lei sin. Ba bhaithlam tríla bhainteas a rís mar rinn mé ar bliantó hin inis tá tension span níos báthair agus seans go bhfuil mo bharúil áthraithe
ach is brelam scannain ufas ach ní léim ufas. So I love horror movies, but I don't read horror. So bhhaithlam trílahainteas agus bhhaithlam trílahainteas níos mó na Stephen King. Tá cuid mhór scríbnairí eile a scrúin ufas Tesa go mé sin. Ach níl mé géirí Stephen King le mar tá a chud leor ráada. Tá siad ráada. Ní maithlam leorthaí atá níos faide na like cuaig chéad leathnach sin an max. Ach tháinig mé Carrie and I was like, now that's a Stephen King book I could read. Mar bhí sé bug. Sin an chéad leor a scríú sé. And, you know, bunig mé tre las. Tá leorthaí níos gearra eile aige. Ach, I don't think you'll ever catch me reading it. Níhain consultas, like, lei ma farchi it, agus is bra leis it, ach is maiith leis Stephen King, agus léonn sé leorthaí fada. You know, ní miste leis leorthaí fada. Ach bhí cuma chraacailte it, ach is maithlam psychological horror. So I just sin sprach amháin telgam maidir leis an léithart to give horror a go, to read some good horror. Agus an sprach deannach atá agam ná díalan a chuneáil, díalan faoin na leorthaí atá léite agam a chuneáil. So to keep a diary about the books that I have read. Mar sin áféil amháin atá orm im léine. It's one regret I have this year. Like, bhhaithlam níos mó a rá faoi na leorthaí a le mé. Bhí mé aonanta dírithe níos dírithe ar an sprach a bhaint amach, like bhí mé géirí na leorthaí le agus bogurrá. Agus bhíon mar sin cabbéirbí, like is brelam leorthaí a chríochnú. Few my time I bush sultast, I'm like, I can't wait to finish this because it's like that sense of achievement, accomplishment. Mléana ba bhaithlam díalan a chuneáil. You know, ba bhaithlam nótaí chuneáil, a warúil a scríú sias, mar deaman tú dearmid. You know, is cuireann am a gcónaí mas maithlam leor ná mana mai. Ach ba bhaithlam mo chud warúlacha a chuimhniú fásta. So sin é, seo an tagran is fuide is dóithe, tá mé ag deanú tafad le tamil. Ach, coppla ceist agam ormh mar gcónaí, ar lei tú hain i mléana, ar lei tú leor ar bí i mléana, ar lei tú leor ar bí i Léigh i mléana. Ná teanga eile ach tá Gaeilge níos táhairtaí. Cén leor is fearr leat, cén leor is fearr leat, what's your favourite book? Agus ar mhaith níos mó a leo i mléana, you know, sa bbliain uair. Do you like to read more in the new year? Do you have any resolutions relating to reading? Inis tú? Because sin é, ná Ceannaigh dearmid, don't forget about my online courses, discounted until the 3rd of January, €170, $185 after that. They're 8 weeks long, an hour and a half per class. Tásúla gom goméisih an gur míle maigah as éisteart leis an fad chraoladh i mléana. Thank you so much for listening to the podcast this year. It'll be next year when this comes out. But you know what I mean. Tá sí mé an pod chraoladh mi dhearú for, agus bhí mé ag géirí pod chraoladh thosaart ar feadh tamilada mar a dúirt mé. So gur míle maigah bheas a bheith éisteart, tá mínta sásta leis an méid éisteirí atá an agus an táisiolalas. Tásúla gom ghfuil si bh buin soltas agus tá ag súil go mór le níos mó eagrán a hafaú sa bbliain uair. Bliain uair waith. Good New Year, afléin faoi bhaise díobh, Happy New Year, agus chiefí agus bé mé a caint libh sa chéad eagrán eile. Slán go fóill.